Poruka je naša svima, treba mrazit dušmanina. Kada kad smo se tukli sa njima, moraš i sad jedeš i mati. Zasigurno toliki broj ljudi jednostavno nije se mogao kontrolisati. Lako je uhvatiti 5 ljudi, zarobiti i ok, oni su u zatvoru. Međutim, 10 ili 12 hiljada otprilike koliko je nas krenulo iz Srebrenice je nemoguće zarobiti. Znači, cilj je bio uništiti. U Potočarima, vojnom kampu u kojem su bili smješteni vojnici UNPROFOR-a, general Ratko Mladić obećao je ženama, djeci i rijetkim muškarcima da će bezbjedno izaći iz Srebrenice. Kada su kamere ugašene, muškarci su odvojeni i ubijeni. Kaže, sad će četnici, nemojte žene stvarati paniku. Mi smo došle tu i izašli, svi se preplašili. Kad su unišli, 3 se pomolile. Mi smo poskočili, on kaže, nismo mi vaša vojska, da su biva kao četnici, ali ne bojte se, nećemo ženama ništa. Upitali su nas, gdje su vam ljudi? Mi smo rekli, ne znamo. Jer situacija se neće moći kontrolisati ako budete pravili paniku. Narode, nemojte, stani! Niko ne poznaju ovo. Koji? Imamo koji zlogovi, znate li koji? To su moje komšije, samo ne mene. Venga. Sada, to su ti. Nemoj plakat, neće niko. Nemoj. Jedna je. Gledajte što me. Ja mislim da su pogriješile Ujedinjene nacije. Zašto su razoružali naše vojnike, a njih ostali na brdima? Da pucaju ne stop. Cura moja 4 godine nenormalno. Sad kad je to zapucalo, oni su krivi našeg Nasera, ništa Naser nije kriv. On je nama pomogao, da nije bilo Nasera i poklali nas davno. Gdje malo puta nekovi solo dvije? Hajmo malo, no, hajmo. Nema ovih tu zlaka da im javijete mati rupičku. Sad ću mi s njima rad tamo kad uđu.
dajem ti Tuzlake, ja imati. Ništa vam ne bi pomogu. Ne znam, Tuzlake, napraviti. Evo, reći kako je bilo loše. 3-5 puta zasjeda je bila kamenica, onda kako se zove veljava glava, dole na asfaltu. Ođak, veljava glava, snagu, 4 zasjede smo imali. Ma čak nije. A šta smo im radili? Ćemo pokoriti čitavu BH.